Родина каталогама тамом шудагӣ буд. Коргарои компанияи Фабелик шаб маош гирифтанд, зарплаташона гирифтанд, лични кабинеташон бо. Вот шаб соати 12 лични кабинетамон бо зарплатамон мегзарад. Потом рӯзи чоршанбе картамон мегзарад. Да? Касоне ки намедонанд, ман коргари компанияи Фаберлик. Вот. Зарплатаи ман знаете, духтаро, ҳамин 21 рӯза, давом 21 рӯз буд. 3000 сомон зиёд шуд. Представляете? В прошлом месяце ман ҳалон қадар маош мегирифтам. Ин моҳ аллакай 3000 сомон зиёдтар, чем предыдущий месяц. Представляете? Я вообще в шоке, я так рада. Агар шумо поетон кор кардан, духтаро марҳамат нависед, ман шумо фақат ки WhatsApp метавонам ки маълумоти равон кунам дар бораи кор, потому что бояд фақат галасовои тайёр карда мондаги ман. Бисёриҳо просто медонитам чӣ мешавад дар бораи кор маълумот гирам, яки ман ба кор махул нашавад, масалан чизе мегӯям, чӣ ман немегӯям гуфта камтар шар мекунанд. Да, духтаро, вот я вам, например, шумо просто ман нависед ки на WhatsApp, именно WhatsApp фақат нависед, пожалуйста, тише ислам. WhatsApp навистон, ман дар бораи кор маълумоти гуфта, ман шумо сразу маълумоти равон мекунам.